Bozemailaren agerraldira. Bai? Gelditu. Bai. Orain bai. Leheno nioen bezala, egunon guztio eta ongietorri gaurko agerraldira. Gobernu Kontseiluan joratu ditugun gaien berri emango dizuet. 3 gai azpimarratuko nituzke gaurkoan. Lehenengoa urrezko domina, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bereizgarri nagusia. Bigarrena mobil eta 3. udalen gainbalio zerga. 3 gai hoien inguruan informazioa emango dizuet. Hain justu Gobernu Kontseiluan honen inguruan gogoeta eta egin degulako eta erabakiak hartu ditugulako. Lehenengo gaiari heldu, alegia urrezko dominari dagokionez, aurten 2021ko urrezko domina COVID-19 unerik zailenean eskuzabaltasun eta konpromiso aparta izan zuelako urrezko domina egokitu zaio Donostiako Gurutze Gorriaren planta soziosanitarioari, egoitza soziosanitarioari. Badakizue bereizgarri gorena dela hau Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, eta leheno nioen bezala COVID-19 unerik gogorrenean bere eskuzabaltasunagatik eta konpromisoagatik egokitu zaio urrezko domina. Abenduaren 17an izango dugu ekitaldia hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, Jauregian, eta besteak beste arrazoitu beharko banu domin hau zergatik ematen zaion Donostiako Gurutze Gorriaren egoitza soziosanitarioari, gogora ekarri nahi nuke ze une bizi izan genitun garai hartan, eta berriro diot COVID-19 unerik gogorrenean leku gogorrena bilakatu zen. Eta leku gogorrena bilakatu zen ala nahi izan zutelako, horrela erabaki gizelako guztion artean. Alegia, gauetik goizera, erreferente bilakatu zen leku ura, egoitza horretan egoiliarrak zeuden, Gipuzkoako Aldundiaren sarearen parte da noski egoitza ura, eta ikusita egoera zein zan, ustu egin zan egoitza, beste egoitzetara eraman zian bertan zeuden egoiliarrak eta COVID-19 kasua bizi zuten egoiliarrak hartatzeko zentro bilakatu zan ura. 2008ko martxoaz ari gara, zailtasunaz jabetu, sarea sortu zen, erabakiak hartu ziren eta erantzun partekatua eman zitzaion egoera honi. Bere eskuzabaltasunagatik berriro diot, ematen zaio domin hau, bere eskuzabaltasun eta konpromiso apartagatik. Gogora ekarri nahi nuke, garai hartan Gurutze Gorriko egoitza honetan 130 egoiliar zeudela eta ohe horiek bideratu zidan COVID-19 bizi zuten egoiliarrei zerbitzu emateko. Martxoaren 23an iritsi ziren lehenengo egoiliarrak, COVID-19 zutenak, gaixorik zeudenak, eta azken altak maiatzaren 8an eman ziren. Guztira 89 lagun atenditu ziren egoitza honetan. Kalitate eta profesionaltasun handiko lantalde batek giratu zuen proiektua eta egoitza sare osoari eman zion zerbitzua. Alegia, Gipuzkoako egoitza guztiei eman zien zerbitzua. COVID-19 ondorioz gaixorik zeuden egoiliarrak atenditu ziren bertan, eta berriro dio, eta azpimarratu egingo dut, bizi izan genuen momenturik gogorrenean. Alegia, COVID-19 hasieran, nun oraindik gaixotasuna etzen ezagutzen, etzegon behar beste edo nahi genukeen hainbat ezagutza eta baliabide, eta momentu horretan, bertan, atendituak izan zian egoiliarrak gaixorik zeudena COVID-19 ondorioz. Beraz, Foru Aldundiak gure lurraldeko bereizgarri gorena eman nahi dio Gurutze Gorriko egoitza soziosanitario honi Donostiako ari. Hori beraz lehenengo gaia gaurkoan kontseiluan joratu duguna, bigarren gaia azpimarratu nahi nuke ere bere garrantziagatik, mobil dugu, hemen irudian ikusten dezute, aurreko batean esan izuen nola Donostiako udalak baimena eman zuen proiektua aurrera eramateko, eta gaurkoan Gobernu Kontseiluan onartu deguna da justu obraren proiektua eta honen kontratazio espedientea, beraz hasiera ematen diogu bere ibilbideari. 15
milioi euroko lizitazio aurrekontua du, epea 15 hilabetekoa izango du eta 2022ko udaberrian hasteko asmoa du Gipuzkoako Foru Aldundiak gauzak ondo badoaz. Dakizuenez, momentu honetan mobilen egoitza Tolosan dago, Usabalen, baina Zubietara, Eskuzaitzetara eraman nahi da, eta bertan egingo da beraz obra. Urrats oso garrantzitsua izango da mobilen ibilbidean, behin betiko eraikina izango duelako, eta bertan zerbitzu emango delako, zerbitzuak gaur egun ematen direnak zabaldu egingo dira, eta gainera horretaz aparte, bere laborategiez aparte, polo bat eraikina da mugikortasun jasangarriaren inguruan, mugikortasun adimentsuaren inguruan. Egoitzari dagokionez, ia 10.000 metro karatu izango ditu, espazioa 10.000 metro karatukoa izango da gutxi gora bera, eta bertan 4.900 metro karatu izango dira eraiki nagusirako, laborategi batek 2.200 metro karatu izango ditu, eta 2 eta 3 laborategiak 2.500 metro karatu. Eta inguruan, beste 30.000 metro karatu gordeko dira, leheno aipatzen nuen bezala, arlo honetako polo bat eraikitzeko asmoz. Ezagutzen dezue zenbateainoko garrantzia ematen dion Gipuzkoako Foru Aldundiak mobili, izan ere etorkizuna eraikitzen aterkipean sortutako proiektu estrategikoetako bada, hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldundiak gainontzeko eragileekin batera identifikatu ditu etorkizuneko erronkak eta horiei aurre egiteko besteak beste mobil sortu du. Mugikortasun adimentsu eta jasangarrian hor sekulako erronka daukagu, gure industriak ere badu eskuartean, eta beraz horretan erreferente bilakatu nahi dugu Gipuzkoan. Etorkizunari begira, badakizue berdea behar duela izan, digitala eta lehiakorra behar duela izan, eta horretan mobilek sekulako ekarpena egingo dio Gipuzkoako ekonomiari. Beraz, ambizioa handia daukagu gai honi dagokionez, eta lehen osaten nuen bezala, arlo honetan erreferente bilakatzeko asmoa dugu. Hori bigarren gaia, eta hirugarrena ere aipatu nahi nizueke, udalen gainbalio zergari dagokionez, badakizue auzitegi konstituzionalak epai bat argitaratu duela, hain justu kalkulua egiteko garaian iruditu zitzaiolako etzela justua, eta beraz Espainiako legedian jasotako kalkulu hori bertan bera utzi zuen, jakinik Gipuzkoako Foru Aldundiak eta gainontzeko Foru Aldundiek ere, alegia Bizkaiak eta Arabak ere kalkulo bera egiten dutela, naiz eta gure eskumenekoa izan eta foru hauetan horrela jasota egon, kalkulo bera denez aldatu egin dugu eta egokitu auzitegietan arazorik izan ez dezagun. Oso antzekoa zen, bera eta beraz egokitu egin dugu auzitegi konstituzionalaren jurisprudentzia berrira. Segurtasun juridikoagatik egin dugu eta premiaz udalek galerarik izan ez dezaten noski. Edukiari dagokionez, bi aukera egongo dira, bata katastroan oinarrituta eta hor urtero berrituko diren koefiziente batzuk ezarriko dira, koefiziente horiek jasota daude eta egoera ekonomikoari egokituta daude, urtez, eta gero bestea izango litzateke benetako balio gehikuntzan oinarritua kalkulo hori. Berriro diot, auzitegi konstituzionalak emandako jurisprudentzian oinarritu gera, eta hori egokitu nahi izan dugu, presaz, gainontzeko aldundiekin batera harmonizatua izan dadin. Aldi beren baita ere, aurreratu nahi dizuet, ari garela lantalde tekniko bat sortu dugu gai honen inguruan, proposamen harmonizatu bat prestatzeko, etorkizunari begira, hirilurren balio gehinkuntzaren gaineko zergaren erreforma egiteko eta horretan lanean hasita gaudela. Zerga honek, alegia oraingoan aipatu dizuedan honek, udalen gainbalio zerga, badu bere garrantzia, baina kokatu nahi nuke ere zifrekin, izan ere ez da gauza bera hemen duen eragina eta beste lurraldu batzutan eduki dezakeena. Udalek kudeatzen dituzten 5 zergetan laugarrena da hau, zerga bilketaren ikuspegitik Gipuzkoako udalerriei begira, urtero 25 milioi euro jasotzen dituzte lurraldeko 88 udalek, eta bereien diru sarreren 2% suposatzen du honek. Horiek beraz, gaurkoan Gobernu Kontseiluan jorratu ditugun gaiak eta gaur aritzera eman nahi genituenak. Gazteleraz laburbilduko ditut 3 puntuak,
Hemos abordado 3 cuestiones principalmente en el Consejo de Gobierno de hoy. El primero de ellos tiene que ver con la medalla de oro de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el máximo distintivo que otorga el ente foral. En segundo lugar, Móvil. Y en tercer lugar, el impuesto de la plusvalía. Bien, en primer lugar, la medalla de oro, la Urrezko Domina de Guipúzcoa, lo recibirá el Centro Sociosanitario de Cruz Roja de Donostia. Insisto, es el máximo distintivo que otorga la Diputación Foral de Guipúzcoa y el acto de entrega de esta placa se realizará el 17 de diciembre en este mismo Palacio Foral. Las razones para otorgar dicha distinción es por la respuesta que dieron en su momento, en el momento más difícil del COVID-19, es decir, en su inicio, en un tiempo récord, se tejió de manera compartida una red, se tomaron decisiones y se construyó, insisto, una respuesta compartida, y el claro exponente de ello es el Centro Sociosanitario de Cruz Roja de Donostia, y es lo que hemos querido reconocer por su esfuerzo e implicación en un momento muy difícil, el momento probablemente más difícil del COVID-19, el momento más difícil de la pandemia. De la noche a la mañana se convirtió en el primer centro referente en la atención a la COVID-19 de las y los residentes de las residencias de Guipúzcoa. Es un modelo, además, que fue pionero y que luego fue copiado también en otros lugares. La Diputación Foral de Guipúzcoa, insisto, reconoce la generosidad y el compromiso de la Cruz Roja de su residencia sociosanitaria en Donostia. En muy poco tiempo se desalojó la residencia, que, insisto, tenía ya a 130 personas residentes en ella. Se trasladó a todas ellas y las 130 camas disponibles se destinaron a personas del tejido residencial de Guipúzcoa que padecían COVID-19. Por tanto, recibía a personas de otras residencias que estuvieran enfermas por COVID-19. Se atendió a un total de 89 personas en estas instalaciones. Empezó el 23 de marzo y acabó el 8 de mayo. Insisto, es un planteamiento que fue novedoso en ese momento y que se repitió luego en otros lugares. Por tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa pretende otorgarle el máximo distintivo de nuestro territorio, la Urrezko placa, en este caso, no Urrezko Domina, puesto que se refiere a un colectivo y no a una persona en concreto. Es el mayor homenaje y reconocimiento que puede hacer la Diputación Foral de Guipúzcoa. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con Móvil. Ven las imágenes del proyecto que tenemos pensado para Zubieta, en Eskusaitzeta. Hoy se ha aprobado el proyecto y el expediente de contratación de la obra de construcción de la sede definitiva de Móvil, con un presupuesto de 15,1 millones de euros, un plazo de ejecución de 15 meses y se espera que las obras comiencen en la primavera de 2022. En total, la sede de Móvil tendrá 10.000 metros cuadrados y en las inmediaciones se han reservado 30.000 metros cuadrados para construir en él un polo de referencia en este ámbito. Saben que tenemos muchas esperanzas depositadas en este proyecto estratégico, puesto que es un proyecto que se ha identificado y puesto en marcha para responder a los retos de futuro que tiene Guipúzcoa y también, evidentemente, para adaptar la economía del territorio a las novedades que, evidentemente, vienen en relación a la movilidad inteligente y movilidad sostenible. Tercer tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con la plusvalía municipal, puesto que hemos dado luz verde al proyecto de decreto foral norma que adecúa el cálculo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Saben que el Tribunal Constitucional determinó que la plusvalía se calculaba de manera incorrecta. Esto afectaba únicamente a la ley estatal, pero teniendo en cuenta que las normas forales de Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba hacían el cálculo exactamente de la misma manera, ante el riesgo y la falta de seguridad jurídica, hemos adaptado la normativa precisamente para adecuarnos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo hemos hecho de manera urgente para dar respuesta cuanto antes a esta situación. Al mismo tiempo, hemos constituido un grupo de trabajo interinstitucional de carácter técnico para elaborar una propuesta de reforma armonizada también de cara al futuro. Decirles también que anualmente los 88 ayuntamientos de Guipúzcoa recaudan con este impuesto entre 20 y 25 millones de euros, que supone el 2% de los ingresos totales.
Estos serían los temas que hemos querido destacar del Consejo de Gobierno de hoy. Si tienen alguna pregunta que formular, erantzuteko prest naukazue. Bai, ematen du laster batean ezagutuko ditugula neurri murriztaile berriak edo, bereziki Gipuzkoan eragina izan dezaketenak, diputazioetan nola bizi duzue egoera hau, hizkuntzatan ez daz. Gipuzkoako Foru Aldundiak egoera hau kezkaz bizi du noski, eta ezagutza teknikoa eta zientifikoa Osakidetzan osasun sisteman dagoenez, orain arte egin dugun bezala, ezarriko dituzten neurriak jarraituko ditugu eta eskatuko diegu herritarrei jarraitzeko, izan ere gure burua eta ingurukoena zaintzeko neurri eraginkorrena hoxe dugu momentu honetan, besteak beste txertaketaz gain, baina gure esku dago muga jartzea COVID-19 neurri baten, eta beraz neurri horiek bete egin beharko dira, eta Gipuzkoako herritarrei eskatuko diegu neurri horiek betetzen jarraitzeko, eta jarraibide berri horiek bete egin beharko dira noski. Si en principio el Departamento de Salud dará a conocer hoy las nuevas medidas que se van a adoptar teniendo en cuenta la situación que vivimos actualmente de la COVID-19. En ese sentido, decir que hasta ahora hemos sido siempre fieles a lo que pudiera determinar el Departamento de Salud, puesto que el conocimiento técnico y científico reside allí. Por tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa lo que va a realizar es pedir a la ciudadanía guipuzcoana que cumpla con la normativa que se apruebe, porque el objetivo es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestro entorno. Bere garaian galdera beretsu egin genuela, zergatean Gipuzkoak haindatu txarrak zituen, momentu zehatz batean behintzat, orain egoera berean gaude, denbora gehiago pasada, ezagutza gehiago dugu birusaren da pandemiaren inguruan, ez dakit azalpenik eman dizuen adituren batek eta zergaitia ezagutzeko modua badagoen edo... Nik uste zergatik bilakaera orokorrean nabarmena dela erantzuna, alegia erlaxatu egin geralako COVID-19 aurrean. Beldurra galdu diogu COVID-19, egia da txertaketa maila oso altua dugula bereziki Gipuzkoan, eta erlaxatu egin garala COVID-19 aurrean, orokorrean. Orain, zergatik bereziki Gipuzkoan nik horren aurrean ez daukat erantzunik emateko. Baina egia da COVID-19 aurrean, orokorrean, erlaxatu egin garala, nabarmen, eta COVID-19ak oraindik jarraitzen du gure artean, oraindik kutsatu egiten du, eta oraindik ere muga jarri bertzaizkio, eta gaina muga jartzeko baliabideak badauzkagu eta ezagutza badaukagu. Musukoa erabiltzea batipaldeku itxietan danon eskura dagoen zerbait da, eta beraz, hortaz, Gipuzkoarra eskatuko diegu mesedez, neurri horiek betetzeko, lehen honioen bezala, beren burua eta ingurukoena zaintzeko, gaixotasunaren aurrean. Habéis observado una relajación social en los últimos tiempos, quizás con base en que la vacunación ha sido muy extensa. La vacunación ha sido altísima, especialmente en Guipúzcoa, pero no creo que esa sea la razón principal. Es decir, es verdad que la vacunación nos da un nivel de protección muy elevado, pero aún así el COVID-19 sigue entre nosotros. Yo creo que lo que hay es una relajación en relación a las medidas que tenemos que seguir adoptando diariamente y especialmente en espacios cerrados con la utilización de la mascarilla. Por tanto, no tengo una razón, desde luego no la conozco, que justifique por qué especialmente en Guipúzcoa los datos son en este momento peores, pero sí que en general la situación que vivimos, que además es general y en toda Europa se está viendo que está siendo así, es que hay, la gente se ha relajado muchísimo, nos hemos relajado muchísimo frente a la COVID-19, en parte evidentemente porque nos sentimos tranquilos y tranquilas porque tenemos la vacunación, tenemos la vacuna, pero aún así se contagia gente y sigue habiendo gente enferma y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo para que en la medida de lo posible frenemos el avance del virus. Y eso es fácil de hacer y está al alcance de todos nosotros. No siempre y en todos los casos, pero hay casos en los que sí, porque efectivamente estamos vacunados y muchas y muchos. Beste galderaren bat? Ez dago galderarik, beraz honekin bukatuko nuke. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.